Ekipe ya Chelsea gahunda yo nukuzengereza Arsenal cyane ko nubwo yamaze kuba yinjira nanone muri deal. Ekipe ya Arsenal yari muri kurikiranira shaka kuba ibatera indi gapapu, mu gihe kandi ekipe ya Arsenal nayo ikomeje gutekereza no gushaka undi mu defenseur ugomba kuza ko winjiramo wa asimbure uno myugariro wabo William Saliba wagize ikibazo cy'imvune ari muri ekipe y'igihugu. Reka mbanze nongere nshimire cyane abantu mwese mwamaze gukanda subscribe hano kuri Game Sport Hub n'abatarayikanda, ariko mbabwire ngo iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukande subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ka nkwibutse gukanda like kuri no video, ujya muri comment section y'igitekerezo cyawe ubundi tujye dukomeza tubane uko bwije nuko bukeye. Tudatinze rero ka twite twinjira muri no nkuru, ni nkuru irimo itubwira kubigendanye n'aba defenseur. Ekipe ya Arsenal yari imaze iminsi irimo itekereza ko kuba yakwigira umudefenseur bayinjijemo ngo aze kuba ayifasha cyane cyane mu gice cya mbere cya saison, ubwo yitwa William Saliba zaba atari yagaruka, cyane ko amakuru arimo yemeza ko ashobora kuba agiye kumara hanze amezi hagati ya 4 na 5 arimo avurwa. Ni nyuma y'icyozo yagire mu mukino wa kimwe cya kabiri barimo bakina na Espagne mu gikombe cy'isi. Ibyo ngira ngo murabizi twabigarutse umwanya munini. Nari nababwiye rero yuko ekipe ya Arsenal irimo irateganya kuba yashaka umukinnyi uri free agent cyangwa se byibura usigaje amasezerano make muri ekipe yiwe. Niyo mpamvu rero ekipe ya Arsenal amakuru menshi arimo arayihuza n'uno muvandimwe bita John Stones. Uyu John Stones abantu benshi baramuzi cyane muri ekipe ya Man City, ukoranye na Pep Guardiola imyaka myinshi ya Manchester City yari ikomeye nawe yarayirimo. Rero ino sezo ishize nibwo uwitwa John Stones yasezeye kuri ino ekipe ya Manchester City ari kumwe na Bernardo Silva ndetse na Pep Guardiola, ubwo amasezerano yabo yararangiye. Amakuru menshi arimo agenda yemeza ko uwitwa John Stones ashobora kuza kwerekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani cyase akaba yajya Saudi Arabia, cyane ko hari ama ekipe menshi yamwifuzaga, ariko none na Everton nk'ekipe yakuriyemo nk'ekipe yabayemo nayo yari yavuzwe kuri deal y'uno musore yo kuba yaza kuba imwerekezaho. Gusa nyuma y'uko witwa William Saliba nyine amaze kuvunika nibwo amakuru atangiye kuzamuka avuga yuko ekipe ya Arsenal yaba yatangiye kumutekerezaho, ndetse uyu munsi nk'uko Team Talk irimo bitubwira na amakuru yagiye hanze ku munsi w'ejo nimugoroba, abantu muri bubone no video uyu mu gitondo, ekipe ya Arsenal ngo yaba yatangiye ibiganiro n'uyu mukinnyi cyase n'uyu John Stones n'ubundi, ndetse icyo gihe Team Talk yatubwira ko uwitwa John Stones nawe ubwe ku giti cyo yawa yifuza ko yajoininga ekipe ya Arsenal, cyane kabona ko ari imwe mu ekipe meza ari magingaya, ndetse abona ko ari ekipe ishobora ko yamufasha kugira ikindi gikombe yongera ku byo yatwaye muri kariyeri yiwe. Ikisana none tukiri kuri no nkuru agira ngo umenyeshe ibyo Game Sport bamaze kuba batangaza. Iki gitangazamakuru kimaze kutubwira ko ekipe ya Chelsea nayo yamaze kuba yinjira mu rugamba rwo kugira ngo itware cyase rwo kuba yasinyisha uyu muvandimwe bita John Stones. Namakuru batangiye batubwira ngo nyuma yuko ekipe ya Crystal Palace yanze cyase irimo igorana ku kijyanye no kugurisha Maxence Lacroix, murabizi neza ko iyo ari we ekipe ya Chelsea irimo ishaka cyane, bandi basanze batiteguye kuza kuba batanga miliyoni 55 barimo basabwa n'ino ekipe ya Crystal Palace, bikavuga ngo rero batangiye gushaka undi mukinnyi bashobora kuza kubona kuri ayo mafaranga. Hakahita haziramo rero uno muvandimwe ni uri murabitubwira n'ubundi Simon Johnson, umunyamakuru wa Game Sport, arimo aratubwira ngo ekipe ya Chelsea yatangiye gutekereza ku kuba yasinyisha John Stones mu rwego rwo kugira ngo yirinde kugumya gutanga amafaranga menshi ku isoko, cyane ko deal y'uwitwa Morgan Rogers ari imwe muri deal zitwaye amafaranga menshi. Bakavuga ngo rero ntago dushaka kongeraho ayo mafaranga. Tuve kuri ibyo ngibyo rero ekipe ya Arsenal hari hashize igihe nanone nabyo ni amakuru yatangiye kujyanze mu kwezi kwa mbere guys, nibwo twabonye amakuru avuga yuko ekipe ya Arsenal yabirimo irakurikirana hafi by'umudefenseur y'imyaka 21 mu Espanyol bita Jacob Ramon. Uyu Jacob Ramon arimo arakina mu gihugu cy'Ubutaliyani muri ekipe ya Como, nayo yarari muri ekipe ya Cesc Fabregas. Ni umukinnyi wakuriye muri Academy ya Real Madrid, ndetse aza kuva muri Real Madrid yakinnye imikino 2 nimba atari 3 ngire ngo atizwa muri no ekipe ya Como. Gusa naga ko ari kumutiza bisanzwe, ahubwo Real Madrid yamugurishije muri Como, ariko bashyiramo buyback clause nk'imwe yari muri deal n'ubundi ya Nico Paz. Babwira ekipe ya Como ko igihe cyari cyo cyose bazabona umuntu ushaka kugura no mukinnyi wani bazajya banza bamagara Real Madrid iba confirmire cyangwa se bemereze ko nyine idashaka yo nta gahunda yo kuza kumugura ifite.
ikindi kizajya kiyongeraho nyuma y'ibyo mu gihe bazajya basanga nta gahunda yo kuhita bamugura cyangwa se ngo bamusubizeyo bafite, bazahita bapurika icyo twita sell on close, yuko ahafite sell on close ya miliyoni 50, ya plus 50%, kuvuga ngo igihe cyose Komo yaza kuyigurishije no mukinnyi, amafaranga yose bari buze kubona baraza kuyagabanamo kabiri. Uyu rero nawe yaramaze iminsi kuri radar za ino ekipe ya Arsenal. Ekipe ya Chelsea rero nayo cyase ekipe ya Chelsea yamaze kuza kwinjira no muri no deal nayo kandi uyu Jacob Lamont ni umwe mu bakinnyi bagize season nziza cyane kandi no umwe mu ba defenseur bitwaye neza kurenza abandi. Mu byukuri haje kuba akora icyo twita ngo ni aerial deal well 26 binamugira umukinnyi wa gatandatu nyine muri championnat yose y'igihugu cy'Ubutaliyani wakoze clearance nyinshi zo mu kirere, ndetse ekipe ya Como yaje kuba iza mu makipe meza y'icyase mu makipe yitwaye neza kugendanye n'imidefende n'uburyo bwo kwinjizwa ibitego bike, kandi ibyo byose nyine ni umwe mu bantu bakeshwa cyase n'umwe mu bantu babishimirwa cyane ko nyine nawe ari umwe mu bakinaga muri icyo gice cy'ubwugarizi muri no ekipe ya Como. Ekipe ya Arsenal rero amakuru yemezaga ko ari maze iminsi kurikinira hafi by'uno musore baganira gake yani ko batekerezaga ko ari umwe mu bakinnyi bashobora kuza kubonera ku mafaranga make bakaza kumukoresha bakaba bakongera bakaba banamugurisha nabo cyase kuza kwiwe ngo witwa Andrea Bertrand yatangiye kwitekereza ko ari nka bumwe mu buryo bwiza yazifashisha wa kugira ngo arekure Christian Mosquera ushobora kumaze kwazamura amafaranga ku buryo yakunguka, cyane ko iki nacyo ari kimwe mu bintu ngo no mugabo ari matekereza cyane cy'uburyo azajya yinjiza abakinnyi bakiri bato akabakoresha kongera akabagurisha kugira ngo bifashe ekipe ya Arsenal kuzajya ibona amafaranga no kuba yakwemererwa guspendinga amafaranga menshi ku isoko. Gusa ekipe ya Chelsea nayo bigendanye nuko uyu bita Xabi Alonso, murabizi neza ko mbere yuko Xabi Alonso atangira ku acha sekereza muri ekipe ya Bayer Leverkusen mu gihugu cy'Ubudage nk'umutoza wayo, yabanje gutoza kwa Real Madrid muri Castilla cyangwa se muri academy yayo. Uyu mukinnyi rero Jacob Lamont icyo gihe niwe wakinaga cyangwa se niwe wari umutoza wabo icyo gihe, ndetse burya binavugwa yuko mbere yuko arekurwa cyangwa se mbere yuko ava muri Real Madrid rekeza muri ekipe ya Como, uwitwa Xabi Alonso yaba yaraganiriye na Florentino Perez ubwo yajyaga kwerekeza kwa Real Madrid akamusaba ko agumana no mukinnyi. Rero amakuru akemeza yuko Xabi Alonso nk'umuntu umuzi nk'umuntu mukunda nyine kuva kera wamutoje ndetse wishimira imikino yewe n'uburyo yagiye atera imbere ngo akaba ari umwe mu barimo barasaba no mukinnyi nyine nawe. Rero nuko inkuru yo kuba ekipe ya Chelsea yatangiye guhamagara no kugira ngo irebe ko yaza kuba itwara no mukinnyi nayo yazamutse. Umbibutse gukanda like kuri no video ukanda subscribe muri mutarayikanda kugira ngo tujye tugumye tubane mu biganiro byacu bya buri munsi tunamenye ngo ino diri zarangira gute, mbese ni Arsenal kuri no ncuro cyangwa ni Chelsea iri bwongere ikabatera agapapu coco kadusubire